زانینگەها نەورۆز بە هەفکاریە وەقفا میزۆپۆتامیا پانالێک تایبەت لەسەر پرسا ستانداردکردنا زمانی کوردی و ڕەوشە کرمانجی بە بەشداریە هەژمارە ji مامۆستایên zimanî li Diyarbekir û zanîngehên Herêma Kurdistanê û Duhokê encam da. هر وقت دیار لباشور کردستان کار جدی لسر استاندارد کردن زمانی نهادیه کرد. هندک حول هبو اینه که امنش بیشین چه نهادیه کردن. لی کار جدی کو بگهیت آمانجا که نهادیه کرد. وی بیاوی دا وقفه مزاپوتامیه کاری که باش کردیه و بگراند که باشه. ما زانینگه ها نوروز و وقفه تکلیه کل هفاتنه کریه بویه که کو ام به پروسس بگ و بردام بکن. به تایبتی لسر استاندارد کردن کرمانجی ام کار بکن. و پروسه هر وقت هین جد زانن کو کارک نیه بشه که روزه که بیت کردن. پروسه که کو دیرو درجه وقت بده بدن که ام بشه این بیکاری بکن. وقفا مزوپوتامیا دمک درجه لسر زمانی کار دکت و وان رنگ تکلیان ادگل زانینگه و دورین دنین هرما کردستانی بگرنگیت زانن جبو استاندارد کرنا زاراوی کرمانجی. پرچه کردستانی به وک پارتنری ام دخابتن استاندارد کرنا زمانی جبو یعنی آرمانجه هری گرینگ جبو که ام جه فهم بکن یعنی گلک دوک و دور و زراوای ما کردی هنو زانن اف آرمانج اف کو ام جه باش فهم بکن و عالیه نویساندنا زمان کردی دجی اف استاندارد چه بکو هر واری پروردهی ده هر واری چاندی ده همو اف آرمانج اساسی اف براستی. دکتر میکائیل بلبل ji Weqfa Mezopotamiya behsê çawaniya lêknêzîkirina rênivêsa kirmanciyê kir û peydakirina peywendiyên zimanî di navbera devokên deverê li parêzgeha Duhokê. Panela me li ser rewşa standardizasyona kurmancî imkan û avantaj û dezavantajên Kurdî me nirxandina wê bikin. Yani mixabin ji ber rewşên Kurdayên polîtîk û coğrafîk sed salê dawî de kurmancî bayekî du merkezî standardîze bûye. Yani yek devoka badîna ku Herêma Kurdistanê ser wê ava bûye. Du jî li Kurdistana Bakur yani Bakurê Kurdistanê li ser hin normên cudatir standardizasyonek çêbûye. Îro me gengeşa wê bikin yani mênîqeşa wê bikin nirxandina wê bikin. Ev renge bizavek gaveke ji bo ayîne da zimanê Kurdî standard peyda bibît etwarê zanistî û teknolojî da. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.